لپرتوکخانه دهوکه تیمک پیداچونه لسر هجمارکا پرتوکن کونار دکن و به هشیاری لاپرین 35 پرتوکن شعر و سیاست و زمان و دیروک دپیچن. پرانی آوان پرتوکان بزاراوین جداین زمان کردی و هندک به زمان عربی هاتین نویسین. ریبین پشتیوان خورت 23 سالی دگل هفکارین خود جاره که ده هر هفتیه که دا با اتومبیل خو جهوله را پای تخدوره و باجر کندین هرما کردستان ودچن بو پیدا کرنا پرتوکن بهاو کون اوین بحثا دیروک و جیانا کردان بدریجاهی صدان سالان دکن. او دبیجتن اوکارکی پیروزا و آرمان جا دیجیتال کرنا پرتوکان پاراستنا وایه. کتێبەکانیش بەچەند زۆرێکی جیاواز دیاریەکەن یەکێک لەوانە کە پێویستە کتێبەکەت تۆزەی تەمەنی هەبێ کەون بێ و دووەمیشیان ناوەڕۆکی کتێبەکە کە پێویستە لە بوارەکەی و بابەتەکەی لەسەر کوردستان بێتن. ریوبری پرتوکخانه دهوکه درفت داوان گنجان پیداچونه لسر نویسین و بلگه و پرتوکان بگن لی آستانک اوه دوی دستوری جخودان پرتوکان بینه ورگرتن دا بینه دیجیتال کرن. مسعود خالد دبیجه دیجیتال کرنا پرتوکان آماده کاریا بو درست کرنا پرتوکخانه کا الکترونی. کفناری آوان بومه گله گرنگه او کتیبه گله کشمیجه هاتینه چاپ کرن دوباره ناینه چاپ کرن و خدا نتوان یتمرین هیچ دزگه هک جیوا چاپ نکتبه ام مجبوریم بکنه پی دی اف جیمه اسکانت مزنینن یتوکی حوالت میدن آونده او سپاسیو ایتاتین دوی خدمت آمجی کن دی خدمت خواجی کن دوان کتابت میت کردن همیشه دیگه پی دی اف او هم ده اینا پاراستنش مرنه شنافتچونه ده اینا پاراستن همچی بومده بته وک نواتک وک هاریکاریک کو صبح روزه هجه مفیا ام پرتوکخانه الکترونی وکین ده مکتبت کردن مسئول بردست خواهد. دگل نبونا ارشیفه که الکترونی ناوند کردستان بو کلتور و روشنبیری یا ناسیار به KCAC که ناوند که قازانش نخوازه و جعالی برازای سروک نهای هرما کردستان نجیوان بارزانی و هاتی دامزراندن لما ها تیرمه دست به پروژه دیجیتال کرنا پرتوکان کر و به هیوینه لما ها بیت به برانبر لبردست خلکی آماده بن. نیتی راستگی شخصی خوام من آندگش با هم اوه که بتوانیم سرچاوی سرطایی primary sources فراهم بهێنین بۆ خوێندکار و لێکۆڵەری کورد تا بتوانن لە ئاستە جیاوازەکانە لێکۆڵینەوە بکەن و ئێمە بەر مەبنای لێکۆڵینەوە هەوڵبین قەراراتی سیاسی بێ قەراراتی تاکە کەسی بێ مەسەڵەن ڕوئیایەک بۆ خۆمان دروستکەین لەسەر ئاستی منەظەمان لەسەر ئاستی خێزان مەکتەب زانکۆکانمان وانە ئەگەر داتامە لەلا نەبێ ناتوانین لە خۆمانەوە گومان بکەین لەبەرەوە ئەمە ئەرشیفاس دەگەم و پێم وایە ئەبێت بە موڵکی تاک بە تاشی کورد کە بتوانێت بەکاری بهێنێ بۆ باشترکردن و بەرەو پێشبردنی تێگەشتنی خۆمان لە خۆمان. حتی نها 905 نویسین و پرتوک هاتینه ارشیف کرن و جوانا بلگه نویسین مرنشین بابان او دیروکاوه بو 100 سالیا 19 ودگرته با. خالد فتاح دنگ امریکا.